المتحف المصري الكبير صرح حضاري هائل، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارتنا المصرية القديمة. يقع على بعد 2 كيلومتر تقريبا من أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة في مكان واحد. يجمع المتحف بين التصميم المعماري المذهل والتقنيات الحديثة في العرض، ليقدم تجربة ثقافية فريدة من نوعها للزوار من مختلف أنحاء العالم. المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم. Imagine standing face to face with ancient giants. These massive stone pharaohs witnessed empires rise and fall. Their stone eyes hold secrets older than time itself. But wait, the real magic begins when we look closer. This golden mask of Tutankhamun isn't just a treasure, it's a magical shield designed to protect a king's journey to the afterlife. Every statue here has a story to tell. The scribe waiting to write his next message, the queen frozen in eternal beauty, the gods watching over their kingdom. This isn't just a museum, it's a time machine. Touch the stones that pharaohs touched. Stand where gods were worshipped, and let ancient magic whispers its stories to you. Das große Ägyptische Museum ist nicht nur ein Ort für alte Schätze, es ist ein Projekt, das den Tourismus in Ägypten völlig verändern wird. Durch das Museum wird Ägypten noch attraktiver für Touristen aus der ganzen Welt. Es bietet nicht nur Ausstellungen, sondern auch Restaurants, Souvenirshops und Bildungsbereiche für Kinder. Viele Menschen werden nach Ägypten reisen, nur um dieses Museum zu besuchen, weil es eines der größten Museen der Welt ist. Das berühmte Ägyptische Museum öffnet nicht nur seine Türen für Besucher, es öffnet auch ein neues Kapitel für den ägyptischen Tourismus und zeigt, dass Ägypten stolz auf seine Vergangenheit und bereit für die Zukunft ist. Новые египетские музеи играют огромную культурную роль не только в Египте, но и во всем мире. Он помогает сохранять древнее наследие и делает историю доступной для каждого. Благодаря современным технологиям музей объединяет прошлое и настоящее, привлекая внимание туристов, ученых и студентов. Это место, где культуры встречаются, а Египет делится своей богатой историей со всем миром. Le Grand Musée égyptien est un gros projet en Égypte. Il est près des pyramides de Giza. Le musée est très beau et moderne. Il montre l'histoire de l'Égypte ancienne. Il y a beaucoup d'objets anciens dans le musée. On peut voir le trésor du roi Toutankhamon. Beaucoup de touristes viennent pour le visiter. Le musée aide les gens à connaître la culture égyptienne. C'est un lieu important pour l'histoire du pays. Le musée montre la vertu du peuple égyptien. Il garde le passé et le futur ensemble. Tout le monde veut voir ce beau musée. Les visiteurs aiment beaucoup de choisir sur l'ancien roi. Ils regardent les statues et les pigeons très anciennes. Les enfants aiment voir les grandes salles du musée. Chaque pièce raconte une histoire du passé. Le musée est aussi un symbole pour l'avenir. Elle montre que l'Égypte protège son histoire. Les gens se fient de ce grand projet. C'est un endroit de culture, de art et de mémoire. La cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien se tiendra en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que de nombreux rois, présidents et dirigeants du monde entier. Lors d'un événement international témoignant du rayonnement culturel et civilisationnel de l'Égypte. Les 2 et 3 novembre, le musée accueillera également des visites spéciales pour les invités venus du monde entier. Le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli a souligné que le musée n'est pas seulement un site archéologique,
mais un véritable investissement civilisationnel, qui témoigne de la volonté de l'État égyptien et représente une nouvelle réussite qui s'ajoute aux réalisations de la nouvelle République. 이집트 반지역은 이집트의 본연적인 면모를 세계에 보여주는 전례 없는 도시 미래와 발전을 기용했습니다. 국가는 박물관으로 이어지는 도로와 교차로를 계산하고 수천 킬로의 나무와 자수로 심으며 현대적인 조명을 설치하는 등 포괄적인 개발 계획을 실행했습니다.